Hi, nakambe nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ta eka lola hi Dr. Joe Shirimani na timhaka ta studio. So ka siku ra 13 August hi fike hi vona Dr. Joe Shirimani va fika va posta ka official page ra vona, va fika va posta an image va ri studio tanihileswi mi swi vonaka kwalano. Ka caption tanihileswi mi swi vona va fika va tsala ku guess what, va kombetele studio kwala. So ku fika ku va ku na a huge assumption ka ti-comments kwala ka page ku Dr. Joe Shirimani va ndle facelift or ku upgrade studio xa vona lexa khale. A swi ri ku trendeni swinene ka Facebook. Well na mina ni nga vula ku a ni tshembeni ku nga ku ri studio xa vona xa nyuwani because vo fika va tsala guess what a va zangi va tsala swo tala. So swin'wana swa swilo swi nga kuma ku swi confuse vanhu because a va hlamuselangi ku endleka yini. However ka siku ra namuntlha ra 14 August Dr. Joe Shirimani va tlhela va posta another post ka Facebook page ra vona. Va fika va tsala ku clearing the air, leyi i downtown studios in Joburg, one of the best. Hi nga yimbelani inkomu leswi va nga fika va tsala. So va fika va kombisa ka studio xa vona xona ma swi vona lexi very very huge compared to lexa vona, and lexa Dr. Joe Shirimani background leti ndhaku leyi ya red leswi va talaka va xi tirhisa xexo. So ha xona leti picture tanihileswi swi vonaka ti longoloka kwala studio xa Dr. Joe Shirimani lexa red background. Loko ku ri mi nga subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.